nonaha umwarimu afashwe yibye ihene n'intama z'abandi akazibaga ubundi akagurisha inyama. Iyo foto ubona kuri screen yawe irakwereka neza ihene n'intama ndetse n'umuntu uzifashe. Uwo nta wundi ni umwarimu usanzwe yigisha ku rwunge rw'amashuri rwa JS Kamubuga, nonaha akaba zifatanwe mu karere ka Gakenke mu ntara y'Amajyaruguru. Polisi yataye muri yombi umwarimu w'imyaka 35 urimo gukekwa kwiba ihene n'intama z'abandi ubundi akazigurisha. Ibi ngibi byabiri mu kagari ka Buhita mu mudugudu wa Karimbi ku munsi wo ku gatatu tariki 15 Nyakanga 2026. Amakuru avuga yuko uyu mwarimu yari asanzwe yigisha ku rwunge rw'amashuri rwa JS Kamubuga, akaba yataye muri yombi ku bufatanye bw'ubuyobozi bw'umurenge, akagari, daso n'irondo, nyuma yuko abaturage batanze amakuru kakorana n'abajura b'amatungo magufi, maze amatungo bakabagirira bagatwara inyama, banavuga yuko iwe harariyo n'amatungo bategereje kubaga. Ubuyobozi bwihutiye kugera uyu mwarimu atuye, maze busangayo ihene 3 n'intama 6 batingiranye mu gikoni. Abajijwe uko aya matungo yagize yemera yuko ari ay'abajura bamuzanira maze ngo akayagura. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Amajyaruguru CIP Ihene abakunzi yavuze yuko kufatanya n'abaturage umwarimu yafatanywe ihene 3 n'intama 6 zafatiwe mu gikoni kidafite ikimenyetso cyerekana yuko ari ikiraro. Yongeyeho kandi ko ayo matungo yahise ashyirizwa ba nyirayo. Nta kindi bakoze uyu mwarimu bahise bamufata n'amatungo yibye, ubundi baramufotora amaje kumufotora batamutambikana nkuko ubona kuri screen yawe. Dore ngo afite nayo matungo. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyaruguru CIP Ihene abakunzi yakomeje asaba abantu kwirinda ibyaha ndetse no kwirinda kurya inyama batazaho zakomotse kuko zishobora kwanduza uburwayi isaha ku isaha. Yagize ati abantu birinda ibyaha kandi banatanga amakuru kugira ngo abakora ibikorwa by'ubujura bafatwe. Ikindi muri bino bihe hari ingwara y'amatungo yuza, abaturage baributswa kwirinda kurya inyama zitazwaho zakomotse kugira ngo nabo bataba bakwandura ubwo burwayi. Yongeyeho ko abaturage bakwiye kwima icyo abajura bagatanga amakuru aho bakeka, ndetse hagira n'uburi tungo akihutira kumenyesha inzego z'ubuyobozi kugira ngo rishakishwe. Kugeza ubu nguyu umwarimu akafungiye kuri station ya Yibye Gakenke kugira ngo akurikiranwe ku cyaregwa ndetse anagaragaza abo bafatanyaga muri buno bujura bw'amatungo. Nkari ngukorere dore umwarimu rwose ngo kuri screen yanyu, ndetse murabona ko yambaye amapingu afite ihene n'izi ntama. Kugeza amaginga ya akaba ataratangaza abo bafatanyaga, ariko polisi batangaje ko byanga byakondera bize kuza kubavuga bitewe nuko amatungo magufi yo muri kino giturage ngo bahora bayiba buri munsi ndetse ngo babaciye ku bworozi bwayo. None ngo umujura wa mbere bafashe akaba ari umwarimu wigishaga abana babo. Ibaze nayo rwose icyo cyaje mbabwira ni karagace mingi n'isoko y'amakuru, nawe nyo bagizeho nitwa Mwinyabari Obedi nkuko bisanzwe. Obi time. News.